noma isimo simanzozo dozela indaba eshisayo noma isimo simanzozo. Ngikubingelele mbukeli kwesimanzozo sekulethela indaba efika ngaso-ke isikhathi uBobo-ke umfana weBheki umfokomhlongo laphana-ke usekusile-ke ukukhuluma laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke ekhasini lakhe lika-Facebook ngesikhathi-ke ebhala laphana ukuthi-ke ngempela-ke uKhuzane-ke akanendaba nabanye-ke abaculi-ke nguye-ke omane-ke wafika laphana endimeni yomculo wamaskandi walawula-ke abahleli-ke bemicimbi okusho ukuthi-ke ngamanye-ke amazwi laphana-ke umfokamhlongo usho ukuthi-ke njengoba-ke engasaqashwa laphana-ke emicimbini-ke eminingi-ke umuntu-ke okuyena-ke omvalelayo-ke uyena-ke laphana-ke umfokampongose-ke uKhuzane washo nokusho ukuthi-ke uma uxabene naleya ndoda-ke kuba ngathi-ke uxabene nawo wonke umuntu-ke ocula-ke umaskandi kanye nabahleli-ke bemicimbi yawo. Uthe nje segcina laphana-ke umfokamhlongo uBobo washo ukuthi ngempela-ke ngithukeni-ke kodwa-ke sekuyiso-ke isikhathi sokuthi-ke ngiveze-ke amagama abantu-ke abaqeda-ke ngegama lami. Laphana-ke ey'nkundleni zokuxhumana-ke abantu-ke noma abalandeli bomculo wamaskandi bamgxekile ngempela-ke isenzo sakhe laphana-ke uBobo-ke umfana weBheki ngokuthi-ke engamthuki-ke uKhuzane njengoba-ke wake wamqasha laphana-ke emcimbini wakhe-ke uKhuzane obizwa ngokuthi-ke i-Spring Picnic All White. uBobo ngempela-ke waqashwa uyena-ke uKhuzane kuwona-ke loya mcimbi nobufakazi-ke bukhona lokho ukuthi-ke uKhuzane wake waqasha-ke laphana-ke umfana weBheki. Ngabe kuthini okwakho uPaula mayelana-ke nalolu daba lokuthi-ke uBobo egxeke laphana-ke uKhuzane-ke umfokampongose ey'nkundleni zokuxhumana? Indaba-ke ayipheli kwesimanzozo kepha kuphela isikhathi, siyabuya nezinye ngokuzayo, siyabonga. Come on,